لسرمدية ديجيتالي هر روج مجارك يانجي فيديوك يانجي ديمانك يانجي كومنتك درد كباب بيش وقالك خلق بحصاوي دكن ام مجاري نقول سر مديا ديجيتالي درد كبنا بيش ودبنا روجافا خلقي وروجافا برنامج نوتشا بلاس بي بينارو تماشافان نوتشا تي في ونها دخلك كم دا ياج برنامج نوتشا بلاس امي مجارو بابتين قول سر مديا ديجيتالي دركتنا بيش وبحصاوان كريا وبي روجافا برنامج ما امي بنيرن ببتشا اواي وبحصاوا كريا دفي برنامج خدا هروها امي جرنجي بدن نيرينو هالوستن خلكي درباري قالك مجاران دا قوكي ترين دركتنا جبوه يكيجي أمي دست بخلكا خويا يكن بكن وأم بنيرن مجارن قو بونا روجافا و بونا روجافا نوچا بلاسي چنه ده مجاري ميستركي إيرو دا نرخي جنم قو جعالية حكومتا بقوهز آسوريا وهاتيا دست نشان كرين بوجه جنجشي اللي جم خلكي لسر السوشيال ميدياي وقالك خلكي بحصا مجاري كريا أمي بنيرن ببرتاكي نوان بتشاوينا دمجارا دویم ده لترکیه ملای مزگفتکی میخانه کی وقت اف بیارهان لسر تویتر بتایبت گلک خلک بحثاوی کریا اما ببینرن به شروع و کامنت خلک درباره یویم جاری ده چنه هروها لألمانيا آمد سبور بشتي بسركفتنا خوا آمد ستور وكر لهانوفر ألمانيا لي ديماني هري بالكش جو دوي يفكرني دا شاهية فكرني دا دركتيا روبوتك درقسيمة بنيرن برقصاوي روبوت هي بكردي بتشاوايا وهري داويجي لمجرستاني رقصة وزير تندرستي مجرستاني بوا مجارة قوتني لسر سوشيال ميديا والهر شر آلين جهاني بحثاوي كرنا أمي بنيرن برقصاوي وديماني بي بتشاواي دركتيا بيش أبون هن مجارين ما لقالك مجارين دنجي ده نافا خلقا ما إيرو دهنا البندا ما بنتش ندور أم دست بيتك جارك دنون بخير هاتن بينارو تماشافان نوتشا تي في ده خلقا كم يا نوتشا بلاس ده أمي بنيرن بيتش مجار ينفان روجان لسر سوشيال ميديا وميديا ديجيتالي دركتنا بيش خلقي قالك بحثاوان كريا يك جوان مجارن جو قالك يديد روجافي ده وحتى أنا جي كارفادانين وي لدارن أو جي حكومتا وجهز جو نرخي جنم يصل دست نشان كريا ببتش نرخي بكرة حكومتا وجهز آسوريا بوهاي كرينا هرطون جنم يصل بشار حزار وشصد ليرين سوري دست نشان كريا ليه أبوها لسر مديا ديجيتالي بو روجف وقالك خلكي نرازيبون نشان دا جبركو أبوها جبرين جو جودكاران لزفين خو خرج كرنا كم ترى نمازا جو إيرو جي هر دولارك أمريكي بدر دورا 14,000 ليرين سوري تكرين قالك فيديو إن خبيشاندان هاتن ببار بكرين ولرقاي لباجاري رقاي لباكوري سوريا بانغا استفاق كرنا وزير تشاندنية حكومة سوري هاتي كرين نتن الرقة اللي قالك باجارين سوريا نرازبون وبرتك هاتن نشاندان جودكارن لدير زورجي بموتورسيكليتان وبداسان راشتبون داسان وبرب آواهيا باريزغاها يا دير زوري و دچون داكو لديجي بوهاي جنم ايكو الجهلا رايدارن ووكي 46,000 ليرين نوين سوري جبو بوهاي هرطونكي يعني نيزيكي 330 دولار امریکی هات بود است نشان کردن نرازیبون وی خلک گو نشان دان ویدیو آوان گلک لسر ویدیو لسر مدیا دیجیتالی هات بود پار بکنه ام بنیرم به چهارشنا داسی خو و بری خدانا آواهیا پاریزگه
بلی وجدی دیمان اندادید به چوا داس خو هلدانا و برای خدانا پارێزگەهی ئاڤاهەیە پارێزگەهێدا کۆلوێ دەرێ ناڕازیبوونی خۆ نیشان بدن و وەکی هاتە دیارکردن بێداویێدا کۆ دە ئەنجاما وەیەکێدا ئێریشی ئاڤاهەیە پارێزگەهێژی هاتەکردن ji ber xelk nerazîn û heta niha jî lê qadana nerazîbûnî xwe dest nîşan dikin. Ne ser erdê xwe pêşandan tenê hebûn bînerên hêja lê li ser sosyal medyayê jî me got wekî rojev derketibû pêş û gelek xelkê komênt û post di derbarê vê mijarê de bi parvekir bûn em binêrin bê komêntên xelkê bi çi awayî ne. Di komênta yekêm de Azad Elî dibêje pirsgirêk di guhertina pereyan de ye. Her ku fatûre têne dayîn rêjeya guhertinê bilind dibe û kîloyek dê ji seh sentan kêmtir be. Dibêje û pere dê bi yên nû yên Sûrî be son dixum ev karî seteke. Ezzeddîn Mihemed dibêje bihayê genimê goj aliyê hikûmetê ve hatiye destnîşankirin bêrêzîkirineke eşkere ji bo keda cotkar û paşguhkirineke eşkere ji bo lêçûna çandiniyê ye. Komenta herî dawî Abdulhelîm Slêman dibêje buhayê goj hatiye destnîşankirin ji aliyê hikûmetê ve dibe ev buha jiya ku rêveberiya xwe serpar kirîbû got $420 serê her tonekî bû pir kêmtir e. Dibêje ger siyasetek were şopandin da ku pereyê nû bêyî vekişînayê kevin bimeşînin enflasyon dê zêde bibe nemaze ji ber ku nirxê lêreyê li hember dolar başbûnekê nabîne. Binêrên hêja ev bûn hin komêntên yên xelkê derbarê vê mijara ya destnîşankirina nirxê genim ji aliyê hikûmeta Sûriya ve guhêz be gelek nerazîbûn helwestên wan yên di derbarê bi taybet di derbarê meseleya dolar de ji ber ku çimkî em dizanin rojane nirxê dolar bi awayekî ye hikûmetê jî neb dolar destnîşan kiribû lê belê bi perê Sûriyê yên nû got ew jî 46,000 lîreyên Sûrî ne. Li gorî xelkê ku behsa wê kiriye cotkar bi xwe jî behsa wê kiriye û gelek yên şîrovekariyan jî bi sporên yên çandiniyê jî behsa wê kirine ku dibe ku di dema got hikûmet bikirê dema ku genim ji cotkaran bikire nirx ne bi vî awayî ku îr roj em dibînin ji ber ku nirxê dolar em wekî me got her roj bi kêliyekê yan jî her saet bi kêliyekê ye. Ev mijarek ji mijarên ku gelek xelkê behsa wê kiribû li ser Facebookê bi taybet bînerên hêja lê di mijara duyem de em ê herin Tirkiyeyê got li Tirkiyeyê melayê mizgeftekê meyxaneyekê vedike. Yani bi rastî jî dema ku te fikirê di mijarê de çawa melayekî yê İslamî meyxaneyekê vedike yan jî di merasîma vekirina meyxaneyekê de hazir dibe. Li devera bi navê Fethiya li wîlayeta Mogula a Tirkiyeyê melayê camiyekê merasîma vekirina meyxaneyekê vekir û ji balkêştir got vekirin bi dua û zikrên İslamî birê ve çû ji Xwedê xwestiye got rizqê wî fireh bike. Melayê bi navê Ferhat Taşkîn yê 40 salî got di vîdyoyê de serkêşiyê dike daxuyaniyek da û têde iddia kir ku wî nizanî bû ev firoşgeha ya ku hatiye vekirin ya bi serkêşiya wî hatiye vekirin meyxaneye û cihê serxweşiyê ye. Ferhat got ez poşmanim û ez bûme qurban. Kan binêrin bê ev dîmenê ku li Tirkiyeyê gelekî berbera bû xelkê behsa wê kiriye bi çi awayî ye. Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Helal kazanç nasip eyle. Her türlü kazadan, beladan, afetler, görülür görülmez belalardan, kazalardan, afetlerden. Em ê binêrin bê komêntên xelkî di derbarê vê mijarê de çine bi taybet gelek jê bi awayekî em sosret û ecêb mabûn çawa melayekî misilman bi zikrên gotinên İslamîk meyxaneyek yan jî cihê serxweşiyê li Tirkiyeyê vedike. Ev komêntên got behsa watkin yek ji wan Abdullah Esmerawiyê dibêje wê her wilo be madam dîn tenê weke rêwresim û adetên bêwate tê dîtin. Di komenta duyem de hesabê bi navê Alkiya dibêje ev ji hev cudakirina dîn û dewletê ye yan jî behsa nîzam yan jî sîstema rejîma ya li Tirkiyeyê dike rejîma gelo ev cudakirina we ji dîn û ji dewletbûnê her wiha dibêje dîn ne tenê ji bo berjewendiyên xwe
یان جی دبیجت به دین تنیج بو برجواندین خواب کارتینا بحثا رایدارو سیاست مداری لی ترکیه کنج بر کد و مراسم گوما بحثا وکیریا بینرین هجا گلک برپرسین ترکیه جیتو ده حاضر بونو اینو که سیاست مدار خود ددن ناسکرند و مراسم ده حاضر ببون و وکر بون یک ج گو بحثا واند که الیکا اف مسئله کو اف رایدارن کو بحثا یعنی دین تنیج بو برجواندین خواب کارتینن دکومنتا داوینده امی بینرین محمد حلب دبیجه اف حنکی خواب الدین اسلامی دکن و بن پیکرنکه دوی دولت دستوردانی بکه دا جارک دن دوباره نبه هنا كومنتو شروفين قد درباري مجارة ما يبدو يمدا بينرين هجايا لتركيا يبو بفيرنجي بو دنافا ريزا مجارو باباتن ينكو وكي روجب دركتنا بيش دا امي بردوام بكن امي هرن مجارة دويم او جي مجارة هنرمند كرد مم آرارات و كوما ينجي سازية بنافي كوم ميوزيكا اما بنيرن بكا مسألة عوان چيا گو بو روجاوا بتايبت كردان لباكوري كردستان لروجاوا لباشور قالك خلكي بحثاوي كرنا د مجارا يا هنرمند مم قرارات وكي گو د سر سوشيال ميديا جخيابو ديمنك ببار بكربو هنرمند كرد مم قرارات بازده گولاني لسر حسابي خويه ميديا ديجيتالي داخلانيك بلافكر وتيدا نرازيبونو تاوانباريا خو نشاني هنك سازي ودزگهن كردان و بتایبت جی سازی بناوی کوم میوزیک دا مم قرارات د پیام خدا دیار دکه کو او به سالانه راستی نحقیتی و گوت 12 سالن د بازار موزیکا کردی دا کداوی تی خوارن و سوزین گوجیرن هاتنه داین نه هاتنه بجه کرن ام بنیرن به مم قرارات د دیمنی کو بپار وکیل سر حسابی خو و بوا مجارا گنگشه الجم خلکی بچاوایه افسری 12 سالان بی کو بقاسی سری درزیه که کده که بلن و همو کدا من دست سر کر ایکا دموکراسی ما فهم روان کدو کدکاری که بیجه ما اف کدخوری و ظلم نینه کار رزقنامه و چه بو بیوانین و چه بوش کرمخ و وکن بخوینن جبو ببم براو ریحوال مخالو وگرد و لهمبری و بقاسی زاروکی که 5 سالی به پاراستن بوم لیوا جخواره تختک چکر وکه زور دسته خواه خویای ام خلامن بخوادی دیونجی افندینه همو ستران درده منن همو مصرفین آلبومان جی مبوی خزانیه بخودا و سرده جی و پره چاپ کرنه جی جمستند و تبلوان همو تشتان جی من بین نکر لیون هینجی رازینین بوکه نه زار و زمانه خاصی نه بخت و جانه ما 12 سال بس نینه از دبیزم کو هنرمند بونا من ناجبینن و خویای لجمع هنرمنده کی ماخول نینم مادم مسایه و شرم نکن هرم حقی کدامن دستینن یم بخوازن فیکی بخون دوی خاطره کی بدن داره بله افون هنا خافتنين هنرمند مم قررت يد فيديو عيدا جوهاتيا بلاف كرندا مديت بتشاو بحثا سازيا يا كوم ميوزك دكا و ادعاء دكا كو حقيقي خوارنا حقيقي كوبي رايتي خوارنا و قالك بيجن خباتين وي السوشيال ميديا يراكرنا الهمبري ذي مسألة كوم ميوزك ببذنجنما ويش دا خويان يك دا كوم جاري بهتر زلال بك كوم ميوزك درباري هنرمند مم قرار دا خويان يك دا خويان خدا دبيجا درباري مجارا نافوري دا سازيا ما بريانها قالك جاران هول دايا جو زمينك هفديتني بافرينيا كوم ميوزك هروها دا خويان خدا جو سر اكران دبينين دبيجا هاتيا جوتنكو مجار دفي بريا ديالوج دا تشارچوفا حق حقوق وكددا بين الخاندن لقال في كيجي داخوانيين لسر مديا ديجيتال ده هاتيا قوتنكو سازياما هيفي وداخوازين مخاطبين خوا لبر شعبان نجرتيا افدا خوانيين تينا داين نراستن جدسبيكي و ام في كي ام جدسبيكي و ام في كي دبيجن ودباريزن دفي ام